Bihar Chief Minister Nitish Kumar-a'n Congress le RJD te nena an thawhhona titâwp BJP Lam hoya tumthu video masalama kan soi lang to a chu thu tharin Chhangte thar alu atanga ni tam aliam ma in voin January ni samni pariat cholni chohmalam khan Nitish Kumar hian governor Rajendra Arlekar nena Bihar Chief Minister ani na atanga bânna thehluta Congress le RJD te nena an sarkar intawm chu titâwp zui nghal ani governor nena bânna thehluh hnuwa chanchin bumi te hma thusoya Nitish Kumar hian Congress le RJD te nena an thawhhona chu abeisei anga kallo thu le rampum huapa BJP ni lo party tangrual India Alliance po abeisei anga omlo thu asoya thilom dan lo thlir chun zom zel turin chanchin bumi te hi acha tichuan ni atlak ma tlai dar nga BJP le party te nau dang le independent MLA te thlawpna nen Sawrkar Thar siamin governor Nitish Kumar hi Bihar Chief Minister atan alalut le ngala arwal hian BJP lama tangin Samrat Chaudhary le Vijay Sinha te Deputy Chief Minister atana lâkluh an ni ve ngal bok soito thin angin Nitish Kumar hian tunhma po in a thawpui te hi alo thlak photo thina sangni panga atanga sangni sompali a Chief Minister ani chungin BJP nen thokdunin NDA sarkar an siam charchara sangni sompali Lok Sabha General Election natana BJP in Gujarat Chief Minister Narendra Modi Prime Ministerial Candidate an puan hnu in Nitish hian NDA chua sana sangni sompanga Bihar Legislative Assembly General Election Bihar-ah Puihlun Lalu Prasad Yadav Party Rashtriya Janata Dal RJD Indian National Congress le party te nau dangte nena thokhovin Mahagathbandhan sarkar an siama ama Nitish Kumar bok hi Chief Minister ani chunzom le mase kumhni hnu sangni sompasaria a Deputy Chief Minister Lalu fapa Tejaswi Yadav fan corruption case puna lian tak le minghliauna aneya wangin Nitish Kumar hian bang turin Tejaswi Yadav chu dua mase Tejaswi Yadav hi bandu bik lowa wangin Nitish hian Lalu party le Congress chu hoisanin BJP Lam hoya NDA sarkar an din le tichuan sangni samni Bihar Legislative Assembly in thana NDA mingbokin sarkar na han siam le a mase kumhni hnu bok sangni samni pahni August thla BJP chu hoisanin Lalu party le Congress party Lam hoi le a Chief Minister rero ani chunzom charchar Bihar hian Lalu party RJD Nitish party JDU le Congress le BJP 10 vote share an nei len hlom ma wangin party malin sarkar na an siam theilo na are ta hle a in thlan pui hnung ber sangni samni general election po eng party ma in amalin sarkar na an siam phalo Lalu party RJD in seat la nemberin somsari panga an la a somsari pali latu BJP in dotin Nitish party JDU phei hi chuan somli pathum chawan la a mase an thawpui lam an sarkar miawa wangin Nitish Kumar hi ala Chief Minister zui ta zelani sangni samni pahni August thla NDA chua sana Congress le RJD a thawpui hnu in sangni samni pali Lok Sabha General Election Modi sarkar paithla kani theinan ti in Nitish Kumar hian rampuma regional party lian sang le Congress party suai tu te dor kualin in suikhom dan tur angai tu ngal charchara tuna ep tu party in suikhom India Alliance nita po hi Nitish huikhom sangni samni pathum June thla Bihar khopui Patna in mukhom te kha an ni a BJP sarkar paithla kan tum ru hle ani kha Nitishan hetia sangni samni pahni NDA chua sana RJD le Congress Lam hoihlim hian BJP in natakin an beizuya Amit Saan Nitish chu rong thak ngun lutuk mun nget nei lova puin BJP kongkhar chu englai ma Nitish atan an hon le to lo tur thu thlengin a soi tin Nitish po in Prime Minister Modi chu
sang ni som ni pali Lok Sabha in thlana olsam taka chakle mai tur anga in ngai thei ani lo thu so in modi a pai thak ani thei dan tur angai tua kwal ngal char chara soi to angin mi te makti hial khopin party sang na tak taka lo in beireng thin te patna khopuya a ko khom thei hial kha ani a ma se hun na local zela sang ni som ni pali kan chuan kai nu meu po a ep tu in sui khom ten Lok Sabha seat in sem dan tu ran la rel fel thei lo awangin le leadership quality nei lo lutuk le mi te po in an hriat manglo Congress National President Mallikarjun Kharge a India Alliance Convener atana rotte ani chautak zela chuan Nitish ate ang Chief Minister lun le mi hriat lo politics sa jin kong top lam zo mek te ta na Kharge le Rahul ate ho suai na hnuaya phet kwal ve chiam a pe om to lo te po ani in narin om ti hian Congress le RJD te nena Bihar-ah thawhhona baka rampum huapa party sang te nena India Alliance sa thawhhona titâwpin BJP Lam a hoile ta jok ani a chutia an hoile tak sia chuan BJP kong khar po chu chatuan atana khar sak alo ni ho lova zau taka hon saka lom taka kuang kwa alo ni ta ani tunma tho pui te ati dang lam changa Chief Minister ani na changa banga Council of Ministers Thar Telna Sawrkar Thar lâkluh ani to zong nen bel khomin tun hi Nitish Kumar-a'n Bihar Chief Minister atana voikua lâkluh ani na ni in akumang zonga kumsom ni Chief Minister ani tlin na chia ani boka Bihar Chief Minister thuthleng lua rei ber alani hetiang hi tunaram chung politics omdan ani a West Bengal a Mamta Banerjee le Punjab a Bhagwan Man ten asana Lok Sabha in thlan an ma chhon tur thu an lo puang ve mek bok nen Mallikarjun Kharge le Rahul Gandhi te ho kai suaina hnuaya chuan India Alliance le Congress Party in kumina le tun hnaya chuan eng ual an thlen na be sei om talem lo hle ani hetiang politics chanchin thar le ramchunga thil thleng poimo le bengwar thlak tak tenen in hmu chho chhun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hini le report se next video in hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mangtha le ri vek phot ule